wabarakatuh. Magsukul si kami manuportahan inyo siya kanin. Alhamdulillah kami bakas pemakuan ko tabang si kamin si tingid kini requirement sin YouTube subay tabut ko. So gapi sab tamit te atapan gapi sab tabut te sumagwanin labihan ni panabang bi tapit-tapit ni tabut. Andanen peng kumatuhin 800 kulang pa ito lay 500 sa atau kan gini ngabot 500 nya labis 400. So, alhamdulillah ginin tabut ko bang gikap nabang demikian ng gero sabinin sukses nyo siya kanin bang ginin pagtabangan bi mula-mulanin ka amin sin na pakali si may habar te atau kan balita te bito malahat basilan. Demikian nen baya pasuno pinanyus kun si kaam. So pemante ko bang sa ingayinin pagkakapit to confirm ti amban NCMF yan pasalan amban Yusuf Mando away ang Yusuf Mando ng amban NCMF dalam lahat Pilipinas sitinged ini Muslim Affair. So yes sa in charge ko ito si lahat Pilipinas si lagi-lagi ni si Mindanao yan si sitinged Muslim Affair pente dalam lahat So tapit ni bulan paghajiin bang payamante yung bulan sa ubos bang kita ko si post din si bulan December ini niya ni registration para si may maghaji. So ang payamante niya mismo ako amin tanto may tanganangan ko niya may pente pero niya registration para sa paghaji petari ko ito lahatin niya ni nebenin. Pasal COVID-20 kanal ten geraho pinalabi. Sumagwanin sambat me te ne memoranum te ko pinasen den GPP siguraw. GP siguraw ene way pente ne haji tahun 2021 inin. Sumagwanin hiselay ko bantu mag-survey andang bang ikkake atau kan bang sehingga mian kabanin niya biyan ng register usduk niya pakitihande hap miyan pente karyataan way miyan ikahan maghajiin dito man lat basilan so supaya tahati duk estimate de bang sa inge us may pina follow up si me foreign na takan si me Saudi so ko sinambat lay ini nambo amban me song bidalita to insyaallah taala ko me inuruan pikite sa miya ne kabasag ang tayo ne masampay me suwi-suwi dalam lahat basilan. Pagi mismo ko ito gapay na makahati niya ato. Gata ito na makahati na pesitingin og hadji ka na bakas may balita ka na bakas may habal ta kalite bang ina ni may habal yan. So may pinaman ko ng sini bang niya akibasa niya ang tambani may sulat lay supaya pamayamante bang ina may follow up. Si tingid may kahalan pag hadji tahun inin. Tahun iyan pwede 2021 yan. So katawahan ko si may may OFW papite atau kan dalam lahat basilan boy karoy sa pente bang sa dayahan katahan ko sa haji bulan haji mian pepente kani magkinaagen baya maghaji matatuen ne ke pungtina ini atau akan usbawaris ne atau kan mismo baran ne pente baya maghaji sumagwaanen ga sa mian tuloy so mananen si 2021 ini ne proposal para inebenin para pinania maghajiin sumagwaanen ko din ng batlay kita ko si post di si Sir Yusuf Mandohin na gapi sab siguraw pentewe niya. So insyaallah taala pagtabangan tibingan dua kuwero sa mihan nene channel TV to channel news ya kanto banggiri sab sa mihan sige ilugtuan tinuyuan nagi sabinin success so say maghaji ala demikian nen banggiri sige pagwate encourage teme kabang bangsaten ujud mihan pinagawa sa miyan ini maghaji ko ito arakala sanduhin pamalikot sini sa miyan singgat paghajiin pwede palabay-labay miyan atasan pamalikot sini pamalimotol ne ini si mi arta kwento paghajiin pag post pun paghaji 2020 miyan so ko ito kabante ne talap supaya ne tapagsadya andang ini may bangsaten tapagsadya ni andang may kapung tinahanin manya si may altanen supaya ne sa tapag register kita kulay si December 16 miyan pe magpagtag na ini registrationin
Sa kulang labi ko, kulang pasti ka, tanto ko tamang tawan sumiyan. So, kung silang batlay, masiru balita te, supaya sa klaro manamal, pagbang ko sa inin, pega pinantanan ko sa katas, gana basate na susi. Subuguanan subay niya katas pemante, niya samiyan labay datilewete, niya rusab labay miyaan, kung mag-explain si Kite, si tingad may para kalalay, mula-mulanin pente yan may siye, yan may siye pente asal makahati si tingad para kalalay. Kaya ako tungbin nalin masampay ro hadja. Do garo na ta sa matyakarin pangalap-ngalap ko si me para kalalay pagida dubing kita rin Manila. Ang sita si Manila na pwede tapit kita lai. Atawakan ko may si Cotabato damikyanen na tumapit kita lai bang si kita men lai. Na pagay dumain kita yung kita to si sali-sali do kami duk me kawang sa atin matuin ng basilan. So ngagad-ngagad na di kita bi himumunga na bansi ko ni me bakas balita atin yan. Dahil mulay pasal may pagpole duk me an paase kap basilan lay. Nangedoro aja kita information ng bansi ga ito niya sa men si kita pinrupine malinkan nen na ngedo aja kita information Max Street Boys. So natitiya niya nambaman pong tinaye sa mga nasa magkinaagen baya manamanawang yes sa mga nasa magtuyurok may tindig ni hali si Mac kahatu ini si Saudi siye. So kasi magtabangin na bangan kite bang sa inge tagitay ko pina-upload din sampay may telo ampat bang limi kay cellphone pinagtabang de mayam supaya hadja channel 10 ini be mura sa men success give it abot January inin si Mac Street Boys TV ay sa miyaan channel din. Padari ka mag-subscribe si siya. Pagay siya inin Max Street Boys TV awe. So, nambwa niya ay makulang to tilaw niyang makulangin. Kulang sa kita labi ang 400 gini ngabot 500. Sumuguan ng kape pagwa resort ay para kakwapan ng sinimian bang pieted do atin pagay kapag pamakuante tabang may bagay lamod ni kampente. Miyaan bang piya makulangin para success ni channel 10 si Gipit abot 2021in. Pagka bang tabot 2021in na buhatan ni ko isang batin buhatan kita. So alhamdulillah tadi may anuhin sa pentean sinimian ni kakuhapan sampai sangiminin sampai sumupe pente insyaallah taala makay do kita may 300 namba pa atau ako may save. Sige sa pentenin sumo sakseso tapit-tapit me. Sumo. So inshallah si may manabangan akulo. Yan may OFW kumakang kutawang sini man yung wifi nin connected si wifi magsukol din si Kamkemon. Pagge benalen bang aabasilan kami dem la Pilipinas buhatan kami makutabang tu si pagkasi Pilipinas pagita TV. Na lama sa men pagload ten lama inebeinin. Lama pangaltain nga pagload be pero kapandakan nen dumain ko may singkam si may OFW yan ang kanikang pamakong ko tabangin yan mayam video tetegel at asan ko mag-upload video 2 oras tegel nen us bisan ni kam mayam asa pa-play pente play binihad jay gay ni siwe gay kam kalagihan siwe pente mayam ko may sa inin so importante lai ni aja sewing Tep vlog seksukul na mori sabi ng ba nabangan kite step inin sige ko ngalawig so si Asubia ana hunit pa pinatinin ngandag ko wangsay ngandag election do dumen kita election te kita election ini dumen kita politician sige tahin nabang hadja ito. Nabang hadja. Kani pengku nabang hadja kita os mian duk bang kita makutabang di kita sa mian di kita mian buhatan tinabang may kapung tinihanten ko may pente nabang tina makutabang ko magpaano channel ko inin duk hadja ta dokro comments YouTubein. So alhamdulillah wanis sa nabang manamal. Tagitete mian mag-post ko si Facebook. Mian pengku sini mga sini OFW man connected si wifi nen pente si mi amure. Dok niya naik kasami nag-comment. WC man yung wifi niyan. So PM de ko mag-private message si ako bang ina kalagihanin. So send ko na si may videohin, peng ko pa yamanon binadya kita iyan. Niya tagyal pinangurong ko si video 2 oras.
So ga ini alimisa ga na ini ga ako limisa. So video ya sa play hadjay bang samiaan taubos de oras ag sukul pi bang gai pi oras pi minute legar ko ige ko semen magkalagihan ep subay miya an kaman kun subay ubos pi pente kanya ahin duk trabaho ne kanya ahin pente duk hal ne. So bago mas happy sa bang pente niya makaabot ne ko me inapastele. Ang kanip na tiga-tiga sa miya ne videohin. Komedi si Max Street Boys siya nasa kain na paghalira sa sambat ng ngalawig na ko adyan sige-sige. Yung misa-misa na di cellphone na no diyan andi. So agwa inshallah taala be inin maksudten maksud si kahapan do. Comment channel inin pe maksudten nan si inin para pagbasampayan kahapan si me bangsate be. Na inin ng buamban me makahap sa miyan. Pag tandaanin kita hati me bangsaten diyan ang hati ni were. Silent SLS na kyo hadja biga pe hati kyo mon boss ga pe wo pe baka sumali kumian hatu niya me tapit dam bulan mang neki dam bulan humali kumian ga bakas ano ko channel ko ga bakas papluran ko katrabaho ko sa nagatanto bakas tapua katino de mlahatin bang kite samian gay inavenin gay ngahid na ganya sa men tinigtok. So dalam lahatin so kita samian isa bisab ngalawig para sa level 11. So arak miyan ga tantu ano kur manama ga inavenin ga fokus ko manama pero kanna ko sampai 2021 iya ro sarain ini kati magpinda. So magpinda sarain na mas buhatan ni kami pente 4,000 inapasin na mas pente pagtabot si January lay suwin na 10,000 pente inapasin ano inin pente orasan na inin. So ko ito 3,000 na kita ro klimihatos labi so nga labi sa 400. So pagpagawa resulta inin sumuhin mamayaman me kami an sinidok nina inin na pente sangiminin sangim to si kami ko ito lay si kama to may baya ko hape mian sangiminin sini mamayamin pag sumupagawa resulta bang pi mamayam lay inshallah taala bisan kita abot so tapit ne. So murah-murahan yan me kam gape makahatilu ko me kam ne bumayam ko itulay. So bang nialo video ko taha miya antap upload ko miya pay manon bikite bang sadia kam nabang miya sadia na pero kam bisan kam ger sadia masadia na kam pe gero sige inshallah taala panabang lay taman sa geminin duk sumo sa ubusi pag sumudi ara kalaga inero miya masiro ko mag-upload so mag live so balik mga saga ini supaya sa bisan dohin sa miyan sige pe magtuyo sa miyan nabang pe pemangkon sini may mag-chat sandohin asa hinabo mag-play rin sab siya binidyo pe we de sa may pinatao de saben na asa ko pinayro na evidence sa pe ko de we basa sa miyan hinabo re ted magpa-play pe ko alhamdulillah magsukor si may panabang din saron pe ko bang sin ga ko pe ko mapatabang bang sin si Kaam pagi bang sin hunit magkot dem aman dalam borsa sumagwanan bang peng kusat me seinin do hadja me pa-play video lero hadja karon alepas kami na ini so mur mi anduk lagi kalagihan kun giro suwe kamayam pente pina-play ro hadja pentang betu kana bahan bi us betad dia sa point si higad us pente mi anlay de kam magtrabaho lo de kam pusina lo ni kam ini trabaho bi na ambat lu mupot cellphone mo deran ni atau kan lumat na lo heling-helingan di anan ne na pe pahaliri bang samian ubus ne so say ro hadja iro samian bentuk may kalagihan pen so murah-murahan mong pain inshallah kabang kulay sumo ubus ne be para dok lagi kasasa mi sanduay nagpamubalik-balik pe sanduay lo asal ubus pa yaman di 2 orasin pina-apply ne balik pe betong bayto karon na bahande pina-apply ne sa pwede balik pengko da isa penteng hinabuwi me an mag inevenin hinabuwi pengko mag Facebook nara isa pengko hinabumi magpayam video hinabumi niya pente pengusalan bi cellphone binda isa pengko miya uninstall bombi masiro pengko kam ko sa sabi ko binisale lai bang beto ge inusalang beto pente palihali ne kam palihali pente gero kam mag cellphone na kadari ni pa play bi pente para pangano panabang para sa kulay bentuk nen dok de bigan na kay na mag first sa ko menya lume Clear history lang kayo pagtapos guys para di mapalos. magsukol.
Pe 2 oras sa blabi tata. Aw, pi ano pe sa 2 oras siya sa tatai. Ang kanip ko, subi hadya subi me para gay subi be sa kon hinabugi inusa ismian pente lagi kumesong tuli atau akan kita upali-hali us bugero inusa pinetobetad na day bantuk pengasali hinang kanip tata. Si Mang Ali, ako luka ko hadya ubos magtrabaho na ko. Say, iipi miyan, by bring ko na message say, pinte inambanan hadya, pinte bigay magtrabaho kami may 2 oras, sus mikiro kang parin bilik balik, bang may OFW-hin. So, gero yung abutan, pinte sumagad manama. Masirwi pinte tapalembi. Bagaimana si cellphone bin bang tegal manama. Ang kaniga babot ko pinatigal manama, may 2 oras hadya, pinte estimate trabahuhin be. Tiga-tigalin. Asubia asubi insyaallah saya dah kesesekan alhamdulillah ikan abang di hati mau kurung jaket siwas lo Max Street Boys ini gak ada jaket teh sebenarnya kita kasih pilihin 3K pe 3K 3K 4K plus be pege isi sa kulit 3 35 be 35 plus ne 35 plus busube menjadi 4 35 plus ne pe 4 plus pe kulang step mako jaket mante ko komenin daw so yung kalo may sanduhin. Comment ko sa mela si post kung paing ko bang kamyaan. Akain ko sa meno magano ko to. Maginabi mag live ko ito si may bakas. Pamakon ko tabang mali si post lay may bakas sini sabi ko mag-chatin. Buti siya pagwa. Si Mangali ginal ko'y mag-game, masalapen ni ko daw. Hindi ko'y mag-game, sa gamer hatinin. Da kamulali, kamu lali bang wege kita tu mag-upload pergi kamang kuliah sa level mag-upload ko video taha semoga anin na tahati kam dia melahatin bang taha pinaplorin na subero be haji embihin na bang haji embihin na subero haji sinin hang kanen sa kun estimate haja hang kanen atasan ko pinaplorin me gana ane pe pilas pinapload ko 2 oras lagi gana ane pergi yan dikit embinen hang kanen yan upload kun importantin lah matain oras ngayon. Napiwang niya aane na mas hadya imbinen. Kung may balita ako yan, biyanan may 10 minit pa yaman bi na hadya imbinen yan. Na bang hadya imbihin kalagihan subehi apa anu ten anlitin na hati bi dibeng kita sila tara dito. Sila hatiakan may ano ini lahat sigpit. Pero masanyangin mo may nakura atau may trabaho ni sa profesionalin ay rumah maswerte-swertehin. So tanto tano ko may sarap paglaibilin. Pwede mo endusin at lahat video do ako beinin si Nimang. Gaya tanto tano ko. Si Nimang. Ika tesep ko yung manamalang. Hindi nimangin. Sambat no. Dumendusin.
hat 20 ano ro hadya ina benin hat lug lero hadya lug cellphone bilero hadya pinakukon depende sa me ko islambat no ini depende sin lug cellphone depende lug bi sa lug cellphone lero hadya mapat dianan ne tati no bang yang si kita tawang kemon del euro patin tedo subscribers 1.5 1.52 na kita ko ito dangibor ko 500 duk 24 pito kay so dangibor ko 500 lebang imayam kemon nagsumbaya bu video da oras nagkabajari na kanti kaya banes na nang basa may 500 lelo gay bisa ni dainihan so magwanin na gagatan kita tabang malamal pa sanduin gatan to active ko na sinambat kulay na sanduin ga anli kami hindu isang katika gi anli so sanduin pente busy na kami sayang kaninin ang paimante pamangko viewers ko para si video ko 2 orasin bahu 500 satu bahu 500 si Roli sabdani alhamdulillah tiani sa balik bos kon insyaallah ka tuan ti adu kun abangan kau alhamdulillah si Roli ini deluin turu sabinin asal nabangin na siya abangan na sige an hotel insyaallah dan aja kam jumu play on binadi kita raw tegalan giraw sukses an hotel ay sebagai kita kam kumpiyansa pero kita kumpiyansa rakala due dahil lain mencari 2 L patel L pe kone sa ako miyan kumpiyansa ko Max Street Boys yan baka bisa kami deluhin talent tamban we ko sumagwanin pegay pahali success delu siyahin na sa akong tamban pegi kumpiyansa ko pe basa ikanero video ko di alamin kati banggaro na video te baho kana balita ako baho gero lumengan ano kon yene orasan nen so kung kalipen anuhan ko na tinuyuan na po ito pengko ngin tinuyuan ga nambay tambal na kita manama Sapi hinabu dalam trabaho kaya tu may bagay nang sa ihip mo may OFW hindi hinabu ba ko sa dalam trabaho kaya mo na to yung kanipin ka na si gumawa agad-agad tigaw ko sa ujud paasik peke kasikat may katawan daru sabi man kaya lahat inin alhamdulillah peke dalam kayalin bangas kita tuh yang ketegangan load peke ano siya inin aktif siya sige yan kalolaan may kayalin do isap saya duduk may Saudi laging may security na kaan ini asal ini pagpapay na sa rin ay trabaho rin dada cellphone niya aja peke na karon niya to trabaho dapat tambay-tambay ro adya so di si Roli sabdani hatin may say hatin bisan sa di may trabaho rin pagi mga akilay karobe banyak duit pende banyak duit Max Street Boys yan kita ko ni sabi akahante ko cellphone din pinagabay-abay ni sabi ngalawig ni sab tu si kami benalin kada re ka masih cellphone nung sab cellphone ka cellphone suka ayan nabi pagi na bang pinaandi ke mo na gini katawahan ko bang sa inge kasin kalagihanin awe sumo atau sumo de tawat insyaallah awe si kami si estimate ko lang sa sumo dia sabi tawat pe pente sumo result pa po asumuhin pe para ko ituhin para ansiniin iyo po sumo isag teluhin isag telu sa kampat kayan pagwa awe sa kampat mo pagwa resultahin sa kampat sumo yan ay resulta ansiniin nabusa yung resulta sumo ay sa ngaminin duk sumo mapagwain anuhin sumod depe so meaning nila ay sa sumud de may kay katauhan success to guy so lay si nakipagwa so alhamdulillah masih importantihin la ya sa bulan ini niro tadi importante tan bulan ini sukses kita asobiain amban asobiain ati anin amban kuaitat ini alhamdulillah
Sabri Abu Bakar pamban Makkah. So ato inin sa si Max Street Boys bang si ang si man Makkah. Sisa J awalin alhamdulillah sir ko itu song nerusab hap lahatin ikane mag usal wifi. Alhamdulillah mong minalin tu skite ko itu. Pong memanianya indo asal ikane mag wifi. Ako wifi di sab suga pe. Sa kun paket wifi. Wifi so paket wifi dikit-dikit mian do bero kadja nya pente do kadja imot bateri cellphone. Pigi bang data inusalin na si kaisa gitan tuwasag ko ingge duk si kadue panas menama cellphone so pigi mian bang wifi paket wifi na gitan tu panas ubos lagi mian istidi basaganen pigi betad ko ya seguaan bantu ko bidanen so ni asin may masih ko baya meli wifi hadje para hapag balita ini be istidi us iloran bedam bulan direct pergi nalin aku dumenep bay kap dumen be kawak bulan telu euro na pergi ge kaya te bang derecho pente dam bulan ge pe kaya aku ko itu inano sini suka teknikun ko itu telu euro 5 telu euro peri anuan ko nandihan kon so 50 telu euro yang batek ka ubus du da euro na ubus da euro na sumu enggak aneh na suge ge kaya ko me euro pe 50 Kembalikan nape. Abu Siratu Malaning insyaallah ko taabot minaksud nun bang pagtabang-tabangan tindig simak. Alhamdulillah kan epengko. Asalay ka matindig simak inin. Simak ini nasa kajari ato ini menjadi presidente bang si eka matindig ni. Ikat tindig si Maki ini nanti pas buka anu si Kemon not si Kemon aku benalen eka followers te si Facebook tapit ni mag 17,000 gata cekon sini mangabot ng mangine so tapit ni kita 17,000 si Facebook suga miaan den Facebook din naman ko rin YouTube yung kikahan siya den Facebook gitan to si makahati YouTube na abang bisan ko may mag-post la igiro masih gero tahatire mian inagaden dumasi yene video para si Facebook indiri pian kabande pina-playin piwang YouTube tikiteren mag skip si gi pay mande si kaisa risonin lai hurit luka pigilama internetin si kadue na pigiga si anli mian penti basag penti anliren para si Facebook no pagi yerui tabot anli me sampo pilakin me dempo pilak say me anli kekhan bang saten na so dalam 17,000 piangan du ilay may OFW hin. So alhamdulillah ko ito nagnanim yung OFW yung papitute si YouTube pagi para katambar ito si YouTube. Ito rin YouTube bang success inin na alhamdulillah bang may pagload teruin sa latala kung kita gini kabuhatan. Ang karipin sube success. Yan ang buwan ba ninapasten. Pagi para gini kita ngase-ngase. Yan sube pente niya nabangan kita yung hatbi pagload do. Yan important itin. Inasasetin ng sinin bang singi success ubos niya benefits ni teddo te kahapan ni teddo ten ihepi maksud success din ko sa pembi successin ko may mian inevenin success sadja atau ka niya alay may reward ano na do may na just sa nambuan ba ano nan lai bang success inin pagi niya alay kahapan mian teddo ete si pasongan magtetegyal ka mamaya man video ten so masih kita mian gene sigpitan ng pagload do andang si Mac ready bito si pipiga kulang pagite labi 4,000 ay 400 be labi 400 Marvin Asmad Waalaikumsalam Marvin Asmad so ate kapaten si ko itulay mian bang baya ka mayaman bangine may bisa ko mampuanin tayon bisa balik pagitente ni mendel lo bakas announce ko mandeluan buong bang si live sa ini nang giro paling malibin gikit gini kita pabalik bidaho sa pa man bisa balik bang ini mian pinahati ko mampuan lay stenged may kahalan dalam lat basilan lay iye mesong may binalita te insyaallah bang katagat kita semua tawa mian kung insyaallah be. Sige ako bang gero kompleto information in
Yan na, hunit og balitain ataw kan mag manuinuihan ka amin arakala magduwe-ruwe. Yebe story gi siguraw. Gi ko baya say kabayang ko ni masigurawin hadjang kanin gi sambungan ko banggir ko siguraw. Ni magtilew, sok manen nagtilew. Bugi ko siguraw gi sambungan ko pege bangi sambungan ko gi katawahan ko bang tumuwa ki bangin na problema. Man di kapapente miaan kasambu mian ini kapapente kahagadahin kita kita kinahagad na pege bang say mian gini sambungan te nagana pedo kana ini sikite gaani sambung mana ning katawahan te semoga ani mong katawahan te anaangkan niya pa sa plug te isab dok bang mag chat sikite kanta makutabang ini kanta panabangan sisihin so ayo sikitehin tabangan te siya. Benhar Usman, Assalamualaikum Sheikh, watching from Makkah. Tindig Simak for support. Si Benhar Usman, Tindig Simak no bito, ti apo ka mo Tindig Simakin. Ya kan punto kenag na ani ag guaan pepik Simakin. Guaan pepik Simakin. Palayang saya mulawin do. Sumay ko si live si Mac si video ni dan boli kita ko ni upload ni sa magsurok-ungin. Grabe sabi ko sa ngayon sa paano ni bataan ni sa pinasagaran. So ngawat ni video tenting oras bamen mayam mian mamayaman sini ilay ka susa nakatamba mas ni katambahan mas ni katambahan ga petipun ke mantindag si makin pen si abo ga pe okay man tip yung si bane sa atin matimbag tindag si makin yan so katang ko ay follower subscriber si Mark labi sa bendangibu so bangin na bangan kita labi dangibu yan bane sa manamal bangin pente umasik kan kabayang kun mag-collaborate magtabang tabangan ti si Mac kasambat sa kita tabangan si Mac zero trabawin ibe magtuko tinuko ko hinang kami tag na dok me yene yakan mubihin semoga yung pahali ko ito nato ni hato pekking yakan mubihin be kometa hati biru yene mag-ax magbobonoin ini kabangalan grup kabangalanin grup kamangalan magbono siya ini accident ya kan movie say bisa pag ano kay nene mian pag tinabangan de kay sige si Marvin Asmad tindag bisa bati ito kato takali to si kam haling kasa-kasa lay. Basta galing kasa-kasain to. So si kam daw may sa namba man problema kumak bang lu kay pakali ko ito lay. Si live kun teggel upload manama live sa ini live ko delu sa ini bisa pag upload ko teggel subuh-subuhin ka bang letwelay ni kebo let subuh-subuhin na to bo upload subuh-subuh ni gay tegal proses nin manamal bang sero hepti yung sikam bang ini namba man pro ano ko yan Zahran Anjalin assalamualaikum waalaikumsalam daki usa sektape tindig simakin iya alisab kamanamal ito kati ke paturo tindig tiap pati ke kemon tindegin Lagi kita usah. Endong Kuba ini nih tindak Devin Mangsay. Ato amban signal. Komesay. Dili ko amban signal. Pepente signal ko dumempete ko may maluwin signalan. Anong tin basagan nan. Bang pag live say okay, bisa pagigig dekat alis tidir basagan nan. Suka yebi bang upload ni problema kun bu sambatan dia upload kita sirte anuhin tepet sini haja maka kita iya lagi rui sumbang na sepenuh kabangalan kayak para juga alo ya kan mobihin
Sumagnag ko si puno kabangalan. So alhamdulillah si may bawa pasek ga makahati mampoon gubalikan ko bang palem laibin pa manon bisa. Niya pahati ko man poon. Alhamdulillah syukur siya manabangin. So gato lume niya miyan ang sini pagkitabangan ko yung pisa nagana alo pagwa puro miya ang tindag simakin pa ito kemo niya tibanis tindag simak mo na mahang kandok ulali bangoy ko inono takante keo anuhin miya ang kalagihan te inabutin ini hati hal anu manama siya ini maya majasi na kante ke limi oras sarang ang dendelew kadari ne bitad taga dapat ko na sinambat ko simakin tag na ini bahu anu pe igi katabangan ko pege bang pente mayam ko si iye na api ki bandahin to gigi te makatabang pege tati na melahati na sa buhatan kite gano asobya siray na hati ko ulali ko yan alin ko na siray na hati enenek tu sedi siray na hati inin si Marvin Asmad steady tindig simakin si daraw ke usa kam ko mga sa pembi magtatasan na kita bi asobya inin si ano hati si Reyna hati inin pagi bitu enne no dili ka kanto pa ano nun niya inin mapi muskila. Alhamdulillah saya itu anu ekta mana malas al pengkuan kan dari tidak semakin ko inotonot siya ini si mix ajijun na tiya peko tiya peka paturol ay miya nagsukur si kami kaya man pa hadir si ko itulay si me makahatihin playon bigite sige bidyuten mian dakam jung mayaman video pinasen ko si kaam 2 oras lo subete di sigi ta play bi bisan sa pa PP minute masapang ubos masapang ubos siga makahati lo PMB ko si mian dukam ta kasenan ko atau kan banggai pigiro kam masik na YouTube ne piahom biajal tamanan taha ane video ko pa ene pa manon bi bos bu ananong bisaon nen mi anu mi duduk lagi kali bisa mo beta-beta mi duduk lagi jadi hijau ko mapat o sambat kalau lumengan nandihanan ne sensoro di sablani taman sik nambua ako anaga ani apalon to tato nak matakon bung gagan to sik sandal karo sik sebu time patuli-tuli ko ne pi sei sumagwane nambat ko ne sedang bat bilay mengasal pagi sunisunan pidata-tahan raho ana nur asya tiya api peminat si makin alao peminat si Reyna nambayang maghrib ko daho gero ko palem lebih johin alhamdulillah wangge palem lebih johin mashab manama terus patataon ayat nun patataon ayatun para tiga-tigil keo bawa maghrib pelai pente na iba pagkat pego ba ako hap pelai pe bawa maghrib tu isek sampu ne gibi kam kinaro isek nambua pa isek dua gibi kam masih kinaro si Saudiin so bago ani mumatuhin naga ane agtiangaan Sabri Abu Bakar so insyaallah ngabot na yan sir insyaallah pianuhin bang sa ining ngabot bang si sanduel mayam pinasenan kon sinin payaman di balik-balik ke video ten masih ngabot so magwanin pegi arakala ko pa ni maandali mintende pinayaman lain wadja ko may yung pinaubos na ubos gain na gair masih ko ingge ibang para dambua pente mayam musda 2 oras Pier balipe ko volunteer wala pente video ya 20 minit niya gero ko inge masih ano niya suga make it bisa mana malo balik-balik
endong Kuba. Endon arak makaano manamay gitu tuh kita yang kaano na atne. Kuba 400 labi kulang, 400 labi. Pamako ko tamang matuhin wal 200. Semoga anen tapi menit taawot tuan mak nyan bang kilo pakale. Arak men taabot ne, gap kyo kakahan ko. Mian pun pakulangin hang kaninin arak bisan eka magpayam ka tanto ka obra pege telo video ko tege violation tege copyright claim us mian mute ko ge kaya mute to mimpine mute ko 2 elo 3 elo ge halihan ko mute ko hagitet baya boy music nalay copyright ge baya mian inanan sound nen bu sound nalay mania sala nen no telo pa isab asa telo turo problema kon na po ako banginin pengko tabot mian tinahima ani approve ni usbo lai talomian sagabal na delay delay te kapinten usang kanipi teknik kulay inanan na sinacrifice ko talomian inanan sumagawa nin gero ngabot 1k viewers ten lai gero ngabot 1k para dambuat bayong pinagtampo me anat kung pinagtampo masih eka so para sa ako tahala ay may 300 tahala mian orasten 300 iye so hang kanipian erapen ko ito tapit tedi men ubos ni mana para ilawinin bang si men ga pente taanan sa pege na gibig kontrol ge inanan nai en kanepi bangga sa telu video mian bangga sa telu video hinasap estimate ko te dasa ko ito apas ni mian pege nambuain 701 tapit mag 1k agin kemo na viewers ten lai ang kanepi asal pengku manager pege asal subete di inanan pege ngama si apo ini dapo anu ini ngama basta ni alai sawan niya sang sala ne kay kala masay kala kay pinus bagi si okay nang nambuan na telo magsumbaya sube inanan kun na pekuap sukod nin sanduhin para sanduhin pagpayam kun nagaaro pegi labi limempu video tayan video si YouTube ko inin labi an limempu so telo inanan kun so ko ito hatu bisang ngabot ka limempu bas ngabot ka tu mas limempu so sacrifice ko na ipeng ko ambat ni tinuyuan sa ambat kana problema ni kuba kana problema ni anu yan ni ko taw nat kan pege penti saben na pagwain alangan ni subsidy tinat kon so okay ro nga problema ni important team play hadjan nga masalah ni sa ako so ipinanuhin pe gana biano TV ni gana gagite tapagin ang group chat bisan do me bagay ko me OFW malo me sabi ko ganon siningap na bisan group chat kami hangkay kita buhatan nagkontak ibang niya group chat niya andi kita buhatan pete dambua niya video ko baho direct takite magtaso sa group chat pe maghapin mang te kasi messenger in direct up YouTube makap siyahin duming pa me si Facebook si wall Facebook niyan timeline pag click no gaya pa si kap YouTube magtaos labi browser pe bata si mak alhamdulillah basta ping ko na sin nagay bata si mak ito kemon bisan niya nan sinin din bata si mak kasa kulang sabok pito kita yung mananinin ko ito sabok pito inin bangin mayam med 2 oras hadja ni manama hadja impact nan be hadja bakas nan ito putos pain si kabang dagay putus asa pain malayuhin si bang tinuyuan do masih tindig si mak inshallah masih say sube pag masiro suwe ito tinuyuan pagtuyuan tebi pagpuas ang manako bang asal niya isablo me makutabang pente ko me kalagihan duisa bu channel na channel pagpaymanti sube mian pagtabangan
kadari luisab kadari ano te kadari kita mag-deposit be sige na ko makatabang pente mian pente pagi kita hati bigitan tu ano bang bito manum lahat so kadari kita makatabang ambag me bagay-bagay sir katapat nen sir labian nen bujang bahi bujang bahi salam miya subol batay dun nagsimak Allahu Akbar palatin makalakinin bujang bahi tindag simak dato na paasik maaho tiya steady anuhin steady ya may ka-viewers nila mena pag live ko di aluhin mak anuhin baka kasi pag live ko di alu pumapay ko mau katabangin may kanunin 17 ne ko ito sabihin ko bang si 17 le asal ubusan deted da oras da gini pi haja pi bakasin sa pege tati no mian mayam haja pente me pi mini to siga ne nang kadip katanto ko ingi ano ne manaman 17 le 1700 painting Miami da oras nah kajari bakasten kadari menggiri kita bang ko itu bisa de pain success ne Okay, say even napi suga me 8 oras para dambua duk siguro ye ni hadja bang silahat na gana internet sindwehin iyan masalaten tuan ikan ni hadja yan baya mayam pensi kuba benna pebinal na sa say ikap manamal bayan important kita tu silahat so pag na komisyon ng batlo nebe bigay sa pentewe sandwehin bisan ako gero sekiran tu kasuportahan ko ro may bara bisan misubaran kun pebete na cellphone ko to bangi pente papayam ko pente matuk si live ko inin na kakulangan na MB ko lara kala live ko inin backup na gini ta apas na kulang kita si MB pag limited MB ten dengan unlimited mga kasal bang nambual ya sa ikamayam suka ibi kuya sa nambat kun pagi sanduhin mayam dengan mayam pategel mian pediaman din katagaman din pente pag pasuing si pente mian ni news pa mande ni alay balita ni alay pente ko me kalagihan de hinati so ikabayan di pediamanin subukan din pagi hello mianin pagpayam de dumain do na siyempre bang may mga trabahunin paluwas na balik ko sa dapat gini sa paasik katanto ta gabutan gabi putan ta kite weri manamal bang ini me kalagihan ten katanto meta pasti re manamal katanto meta hati re manamal so me kome di pegi dumen se rakala ko se dumen ko kitehin bege kite bilay bismillah bisa ni meta ate ram barang buah ko pinulias ta hati bi subago anin san bege tu matagamin na ulali ini sabi so mayam teggel bu karu ini kalagihan malay so gi tahati hang kanepi nabu gi kadari discuss te bang nansi ini arakala ko kite tawa ko kita aman si apo dapo na ini pagi kita dari tinaat sige pagi anwi mian violation ni si kite gi kadari tanto tinaat hang kanepi bahan tinadja magsainin hadja ubo si ambat sandren mayam wasambat bisa ne teggel videoin ambat payamande supaya usmian ambat nya payamande sigi balik-balik duk mbase mayam pateggel supaya pa eka anu tele ke kalagihan tele ay kamo paasik alhamdulillah kamo paasik kiteku da kamulali bangugi ni kami tu bang ibarat nga anuhin maglawig ni apas kami dabu gitu takaya inapas manggela bisa inin sube eka mayaman kami dumi bimayan so eka masoing kami kape masoing video kami tu mian ambat ne kayo bisa mopot
pakalom-kalom binihadja. So kung may bae isap kamayam, nagara problema ni. So kung may sandwe babae mamayam lubo pa kale mian news, lubi ban poon. So subay pente palem daw. Yan so bang kajari. Subay ro kam na bang naraho pege kedi tu kalagian kami. Koro bakas tati bine. Kalagian kami tabang bindaho. Subay niya inabeinin. Mayam tiga tegal video susik ano kami inin. Si Sarden Cooking recipe inin. Mega shout out po host Kalembang at Tamsak na alhamdulillah. Si Sarden Cooking Recipes inin. Shout out si iye. Ti aya tu matok sa osa bining na sinin nabangan kita na bining alawig may man video ten supaya ekka bakas ten pag sumo pag resort men ekka mamaya bakas mamayamin ek taha membe ekka mamayamin pag bisan pa ekka mayam manggiro teggel giro bagbakas so subay teggel away mga kepi pepening kulay na be gitan to tahati sandoy hinang kadepen pag asek be us paluas si balik na pigi gatan to tahati rewe hang kanyo teggel teruk ekka duk teggel tapayam den pe kalagyan tele ano le bakas le. Kaya para active niya ang chip biyan magtosta pesiwe ni mag live ko. Bituanan laga shout out sir den. Tininaba mag shout out sir den buong. Ana grabe. Si sir den ni kahit rungane 2 oras dahil grabe. Edo na bung kemon mong si mian bakas me pag mo ko tawangan siniin. Bung ibang si ira rendangan. Bisa lu simak kaya na ng 2 oras kaya na yan. Bari cellphone niya pinagbing-bing ay. Lime de cellphone 2 cellphone 2 oras ni 10 oras. Nah, lime cellphone 2 oras. Yan 10 oras na. Dadami, 10 orasin siya. Si tep hati masih tep satu tep hati itu tep di alam masih si tep tigas di sabian tuyur di sabian. Sampai man no eka small ini benin channel sumagwa nen dehelo si anu pege tuyu si ka delon ko ere kemon pege tuyu kita ko simak live nen metel oras ana engko asa grave simak nen metel oras play kemon daw na pengko dali ero pag bisa akuin bisan da orasin bau kurin maka live senin eta pege asal apikin orasin Bakas sugi pala ada step ini ako nga let's go dati yung ano 11 hours grabe 11 hours na pala ito ng kalakinin sana masih agpanya kita program mak tep share den duk sine pelo mi an ko mi bagay tebi painang kita maginang kita program tu lat basilan nya som ne pangite padu ka dere pagisunusunan tebi be ne be program ku ubus bugi tainang ku ang ako rendangan subay niya support ko may kaamplente supaya lagi be umi demusahahin pege mi an kita take samples mi sa lahat ubus buka lagihan subay niya financial support. So giro ekka so importante niya lagi collaboration pa hindi ubos mag ano ba kita contribute kita niya ang pikilan do ininin lay kanta niya tahinang ubos niya lay pakitete yene bakkaste supaya niya lay documentation te ini rom hati kahapan ni pakas tahinang ten pagi bang sa inin hadja kita arakala
kue palabe haja kome aku saro naik kan yang mana ta ano te bakas te pente si tingin happen yang melat basilan so nga bang para sa ako kay gipe ko masih satisfied satisfied di ko masih mian kontento pe si haja kan taman video ko haja pagi okay we sabi niya video pente makatabang dag kite so sedia man video lay masih kunya baya pania ako mian yebe takite visual ano kite kabean ko lay so bagaimana ko simak bang sengge ang kaop yung ko bang ini bang okay keme program ko lay koro kita koro taget sino agad ko sambong simakin bang sengge sarong bakas na kyo offer sa ako de hello sumugwa kay tanto pe ano ko pagi ga tanto ko waktu mian ano pagi lagi busy ko so purungan te waktu bang ano inin bagi so kita pahap purungan te di waktu bang ni ape gantalo may maka ano kite supaya ni ape pajato pagi ikapasin si Mac. So say anuhin. Yepi Mac pagi supaya niya bakas tebe kung ikaam supaya niya doon niya tirang video commentation. So pagi mas hap tamanan hap ne papite vlogger mas tamanan hap ne vlogger basta ye niya contribute niya si Madjana. Sedin hadja pente amma me komedi papite kome pete na danganakan ko yu hatu ga umasik ko itu yu ga tanto bakas paasek yan yu rumatu bisi si ye korta hatibi ye maka aksong bakin danganakan kon minted de si ye OBFG channel lo OBFG channel yo pene ong bakil muan koru me bakas ta playbi si YouTube di sabderab si me page de si me Facebook. So komedi sisihin okay rin sabi so mayaan mong para sa ako mas effective ted manama yene kwe program te inin nagpaniya akite lagi bang may niya may kome lagi tede bakas may happen ini lasay si lamitanin nambuat tedi ang ban pagsusunan ko ite di pingkuka tahinang ko waktu miyaan buit lay tedi hati impact nen si waktu miyaan pagi magkakiteteted bang sa ingay ahin dem kasigpitan ubos niya alay ko bantok ta contribute te so happy manama so say pagipente ko na silambat no lepe ako ta kilalain pente ko ito pente saron mendo kita kilala mana malin so pente kabe pente ngilala kita ne an iman lahat do pente si January inin bali duay maka order si akuhin si kaisa inin dile si kaisa pente inin ha parte tipo hinard ko ere penapi pente ganta misita si kadue pente party Albaraka party Akbar municipality mian pina-invite sa iranore ko pina PCC bakas na kay bisa si January bisa so December ini nga niya kot ano ko mission ko so ini nambuan ban me anute masih inin paselete hinangante inin labeyan so kaban kun maglibot kita rin basilan mong sa ingay inin tapan niya ate. So ang kanibetad ko si tugo-tugo video pag asa katawang ko may vlogger ano sanduyan do gero san tanto maya mamban pategya pente busy isab so kami kam happy ni mga pagsunisunan TV si Sir dan ko gets de si OBFG obinin sa miyaan obinin sa yando OBY obus FG di hello si sabab komedi rin dadali do komedi rin ano pagi ekta mag sumay man mo balik kain mayam dumen bang payman no may 1.5 do may 2k ro viewers den
suga pagi makabigla sila pagi may 20 minutes in pe magbalik-balik pa manahin nagbalik-balik na ujud nen eka ano re eka tahinang eka pente oras tedo ren. So ipi mian si ano tenbi so masih kita bagisun so amat ako ro mian busan tira program te pina inapasapas te inin supaya inebean dukbe hap paganuhin pagi pengko ka bang hinaw ako rendangan ng hinang libuhatan ko pagi pente tahatin o kalam yung lahatin dumen pente kita ko tahan muha katanto niya lagi ko may ako ko ito jobless pe ko ito gatan to na trabaho ko pe miaan na subi kalagihan pe kita subi na support pe so masa pagarepein ko namba man daw ko mban me miaan inebenin pente me yene vlogger pende sikat ko ito na to may magbagihin ng video ko may kita biinin pente sa inin asal liro taman ang success bang na program ne para dem lahat bisan pe kami magbakas na ko magpayam inebein dia sin parte Indonesia pakas na kumayam bangine me buanta supaya si success si me sa inin si me pente mismo dia lahat te mayam ko si me pente me Tagalog me parte me Manila yan ang ine ano ren sa iro yerui maka ano siyahin so bago anen pege koris ng batlay tepet bisa ko hadjay gape ano say mga kasasubero tad say bisan pe kay kami kahin tabang program kita awe tabang program say kopini si Maklay serden tep serden tep tabang program kita paniya yayin ng buamban ano te ibang tabang program hinang tebi dumen hadjay kitnyaan pente kita maka success channel te sumagawa ng success pa kita te kasi raw akhirat niya ase te tahinang te miyang kahapan bilang sadaka pag niya te nila sadaka kaya nang kita bilang pagsadaka obus ano te may bagay-bagay bang niya baya pa join open kita baya bang niya baya pa join bang niya baya pa join open gana problema ne ako lay ano ro hadja pag ako bang ibarat ako aja mag-distributing to mag-distribute be para si mi alay ako jag piha bang sine ganta ano yun bang intag lugar bang intag kahapan pamitaran niyahin ubus lay mikikam pente mura na kita bag ano lay bang sine pigantahin nangin so me sinisinip ka kita ano yun kasulutan ka murah-murahan kami datay maabi may bumaksud kami lay ginangin kahapan dalim mat pasilan kahapan kantas pagtabang be pag binalin bang satin ko ito kay kakalagihan tabang so ginin ta hinang tabanginin banggi sa pagtabangan do isab so nasin namuamba may in charge ne mag pihasawe para sa tabanginin si Mac ne sambat eka ko sin si Mac si Mac lapay ko hapin na masap ne bagay kasi si Mac para gini kita tungan-tungan mian mako tatabangan direct na kita si Mac hinang te gobernador dalam YouTube ya gobernador ten okay say sway di si Mac yung si Mac di ne basta lu iya anuhin so yan na bahala. Pamegas. Apa manti sa kyo pamegas si tep-tepinin. So say ano tenbi. So pamanong bili sa kadari ka mag-experiment bangin me happy hininang ganta pag success channel.
Yero yan. Sumagawa anen hunit ye. Hunit ye. Pag hunit magtawang ahin. Hunit magpaniatawangin pag sa mapente subikyo niya alepas si kao. Sumagawa anen bang niat nun agama. Niat nun asa pagsadak ka. Niat nun dumin pagpasikat. Dumin ine. Mura yan ine be. Mura be jumato. Ni may tumpukan bayang hinang kahapan. Kapite bestorihin. Ni tumpukan bayang ng kahapan. Baya nagtabang. Sumaga pag bang niat din gatan tumuwa. Niat din sedi na gatan to success. Kagad kaam. Di success. Basta sedi nun niat nun. Dumendo niat nun para si ini labihan pagsadak ka pag si agamali. Niya sedi niat nun. Di success. Gero. Bekatan kyo hadya. Lagi bang subi kyo pinasikat, pinansikat na torta Gatsby, gitu success. Sumagwala na sa SEO, bigyan kay sikat. Yan, masiro kyo pinasikat, basta ahap niya nun. Kaya po tagna ko balita, gapit na niat ko, may dyanan, supay ko takilala, dumainted. Asa story ko si Kaam, balik-balik ko, dumainted niat ko para magpasikat si may pakalainin. Niat ko nang sinin pagtawang. Gated pasik na magkako pen kuro ko may sikat no ko takilala do ko ted may success ga. Importante kung ben kulay ta panabang ko. Ubusi pag lay si panabang ko miyan hato pag niat kun magtawang ga aten niat ko sedi na im paturo ene jaran takilala kita ya. Dumin haja pete civilian mga kilala kita sampai nakura takilala kita. Ye nang ba may kahapan en bang ne may ganta kalagihan si nakura jaran ko bantuk. Mian inonor kita pinakala kita wang ina may kontok story ten. So ina mo may kahapan example hadja. So kung may inin sab niya sung program te subay duben niat te nilai bang kita makatabang jarante sikat janante sa mente kilale janante do kita ininan basag magurung-urung na dumain. Di ko baya say kabayan ko niat te na sagania. Simak katawhan niyan. Mga simak. So suwe briefing te may batain atau may sawein. May bata sa sawein. So everything tesi inin pagtabanginin dumenin tabang duk kaam sikat duk kaam ta acknowledge duk kaam samian tasabut-sabut so mian hinanginin supaya paghap dem lahat duk asase tebi sila rambuli namang say niatin insyaallah taala mura kita sukses sige ang kaumak. Insyaallah ikka manama makasadya sa sambat si subay ikhlas ang maning pangatian. Pagi ikka ne bebak ikka ne tanuno ke bakas ni inday kwang hatu ke tahati no narubi hatu me pasal palabe-labe mian. Niya ne magsasa pasal me pagtabang. Sabab sa dinyatin ang kanepeng ko subero unto te binyatin. Pagi bang ini ha ito unto niyatin pagsasa magtabang ni magsasape. Na, ang kanipeng ko gay kadari. Gay tepe ko tumawa may niat say. Magtabang ni sa magsasape, gipi magtawa. Mupa nagtabang ni. Nagi kadari man dari iso. Baka sining program ko dehelo sa magis ako. Sa tagi sedi po mo ko bisay na pumakuan ko advice. Pain ko bang kadari kihinin nang may pakalainin. Pain ni dahin angon. Pagi sabab pain ni manjari fitna. Pagi bakas niat kun mian pente magpako pente tatabangan ng bami OFW pinages ko pen bagay ko mian so may nakura dem lahat pen daa pagi pen na pinadam buli bahangin ni bang sin pagisahin so pen niya ninin bidda amman bakas program ko dihalo lay song hinang ko lay so gapi dito hinang ko song pe duk inin pente mian sedi strategy inin ni asal hadja dumin bipiti tanto subay niya asal ko hinang tayo di program pagkasi TV yan may maghihinang video inin maghihinang pente may channel inin duka dyan ni alabian pente pang-isip-isipan TV kakahinang TV dyan video in duka dyan na pang-isip-isipan TV say ningkwak na monugin to si Kami.
Si Rolly bakas ngelo ko. Bakas ngelo. Istidi ke Rolly at yani may sawing ga ito bakas gatos parehaw amban sambuk walo sambuk siyam padwempo palabi. Okay, mas ini asli grup chat tapi grup chat lu nih si WhatsApp, lu nih si Messenger, lu nih si Telegram. So si Telegram makap, Telegramin bang si YouTube. Pagi Telegram ko mga tao salvi, pag send mo pi inahin, video YouTube, play magtaos si Telegram ko mga tao sulaybi. Namba man kapan Telegram. Kaya si Mac, awe luba sila hati, subayted ha pag-handle. Iya pili, bale, amban kita bidaraho mag-start. Kami say, subiro kita biraho. Pag kita teraho, pag kita tebiwas ako yun, sambat si Mac, lay paturulusin duehin. Pag hinang tabiraho, tagnaan tabiraho, ubus paturulusin duehin. Pag hunit kita mo, buga pe gape sa bakas. Gape bakas ka tagnaan te. Si tep-tep ako sa Telegram. Testingan namin Telegramin happy para sa YouTube. Play magtaos. Karo natin pag-assign. Kita rin ro lima kanaroin pag sila elaw pala si siya. Mga nendong. Pensiroli kinaro. Jason kinaro. Bekatan hanja kita yan. Siya yung gigi ako hapala si siya. Laging si Makla yung bata na yan. Buho mag-isa absent lang. Ikapit o gisa. Si Cuba 538 pet nga ka pe bo ano pe bo pasik gape pasik ato sa tapit ne sa Telegram yung bakas sa kami yan dok di si Ligaya Cortes Sebdi ko ta wala bi Ligaya lian gro kas group chat kami di si Ligaya di si ekabem vlogger lai bakas sa paluas ko pagi ga pagpanduhan ko garo tanto ko ingi pagtawangin garo pen ko gin ano garo pa ingi pagi ako asa bang magtabang nabugaro tanto ano do sa lagi leman ko hangkan ko paluas man si leman ko pagi we pagi tawangan de ko us bugesi ka tawangan ko nang baro mamirisan ko isab ko busan duehin ko bantuk mungit hajar isab ana pen ko ano isab sanduehin naus pagi mungit aja sanduehin upos lagi mismo ako gero ko makatawangan siya pen ko gipin ko ano paluwas ko pen ko ambat ne imot ko na channel ko so si Telegram pa kanon kamihin kada ko gidulidjol uben ulali may admin nang may ko pinatahala sa kanya ko magidul si siya we iris dambwa amban hadjarison kun gisi katawangan ko us bukala mo pente malailay maglawig trabaho ren na bu kita makatawang na masih leman begite sarong garut hapire kada rin man kita paase kus mag-like mag-comment aja tahala ni balik gero ta ano re suga si kita lai maase be kita us siya magtuyo para si kita us kita mian garo pente isab magtuyo na ko gi tanto ko ano hangkan ne ito ko imatimot ko ni adja tep mo download Telegram ko awe ni application ni si Google Play Store. Kita di seksampuro kampat po. Awe. Sakto. Sa pagi seksampuro kampat po. Awal pagi lo udah ko si kami asal lalembahang ini. Sa problema po ini memprosesin ito din. Bang pabutin 2 oras mak problemahin proses nenin tegal nenam benu da orasin sampai subuh proses nen nah ini dong pabut ko ini 2 oras sa upama
mas tegya ni manama sambat ni usumugin ko ginang video magtao sinin niya dya direct ni bang niya sa manin baya nabang na ambat ni niya ano re play re kaya sayang isa bang igay diretso ko buyurong kami kamayam karong alawig at kami baya-baya binigay kami panas lo. Hanapin natin si kusina hati. Awe pi minang bayang dulu kamu nang bayangin pi aku tuh pi tapi aku ningin be. Ini minuman be panas na ito. Bila panilek. Yung kamate nagkuti-kuti yan, step-step yan. Hato inin naman may 2 oras ato. Check ko orang may cellphone ng buwabang PF. Tumingin mo para squadra ho, pag riblo ka. So si mapasok yan, gatan tumetahati rin laku-laku kami ito sa maglawi gitu. Magpaik ka ano, bang supaya mayam ubustag yung mayam. Begini apas kami para kapag kami sumbu taabot ni napasapas kami inin. Ang kanino may sanduelo yulo kanya paasek para duko aja mura ubos ini requirements kun. Bang nyalo may sadia kami mayam sanduelo kung may tatibi supaya tatibi sab na magpende ko magtatasan ito pepe oras ko pende ito kabayaan ko mag-live in para duka dya siya kali ko siya makatabang.
kabasa dok dirihan. Ngaway ako pag pinasikatin pag baso sponsor basa ko miyan. Tapos pag komersyal nga doon sa pinakit bang si miyan miyan pelikula miyan. Bang sponsor pinakite o yan sponsorin. Kilala mo ko. Ko kami baka sumasik. Pagbasan Quran price load. Sponsorin. Si may pelikula miyan. Bisa ni mineral water anan de banggero sponsor. Saya kabat na mbi ko pe talabi pag iwan sini doon di ko inin. Diki. Pamili baso inin, pamili baso. Pang pamilya ini nagtampo na ng singkemon. Ganti-ganti nginom. Ana. Kulang sa ati, pikin eh. Kaya isa bato inin bang kadari pa sa batong may oras. Apikin eh. Gitag po ito. Sino nang bayan ito? Bagay ko. Si Mix Ajijun, ito paasik. Ganito. Dumay na kita sila lahat. Bakas betin. Inshallah bang pwede sa murah-murahan tabot di kami medyo mumayam from Oman si Mihara Hail nambora bang may nabangan kita sa alhamdulillah Mihara Hail ini so hindi ko man diata bang nepek itu bakas data mention ko may followers ko bang kipakin ko seto gak pinya. Tapi kasi nilok ka sila pagwato ka kita recommend ko na to busy si magbela. Ito nang bayan ko di si Mac, may banyak betindag na yan. Si Mac, nagbetindag na yan. Si Nimang Iraji. Si Nimang Iraji, mayam ko yemen tuo. So, gi ko tapakumen. Gi ko tapakumen. Ang way ito. Nimang Iraji. Ang kanipin mo ba mang problema? Nang ba may problemate bang may si Facebook sabab sa ininhip umasek siya sa browser, ustek kala igi sa pag-subscribe, igi sa pag-comment, igi dumene si application YouTube pasikan din. Dito na history di. Okay. Nang bayang na ro kaam, ngada problema ni. Agad te kaubos bin, may gitu gisi story balik. Sube tep masih piano sube search pag ang giro search gi pagwa gi se tawag subscribe to play pass
Itu Pak Bangku Sikap PLDN. PLDN. Ano pa kulang na. Dili ka ni sandoy kang ngalawigin paluwas. Sampukin ng dati mga lawigin ng say, pero sampukin ng matalibihin. Ano, jangan pakulang. Ngapain ko sige-sige ti ngaheto men ga men pakulang. Tira jalan ano men. Ah, sanduele pergi ria cellphone din usal din. Ubus sanduehin ni paluas. Pergi pag nambahayang siya tu cellphone din palem din eh. Ben na. Temante ko, tene pasiran ko to share ko siyang paasik kasi wang ini. Temante ko. Tiap kali sih magketunta magketunta. Makanya pengen ko basta OFW repeated sa matatas mamayamin. Sang liban dua OFW tip tembayang pe ko iya. Bismillah. Kau ni alu meg bahut di ko ni bahu lupa asik ko mega tatire maglawi gitu supaya eka anuhin eka makapayam video ten supaya tahap tapayam den duk sumu sukses ano ten insyaallah ko may sumu ubos ni. So sampai yan yang lagi sampuk ennem kan sampuk ennem beatu siya ni studi ne ko en sampai ano gini ko palem de ano ren. Gini ko palem de live-in. Sat mayam ne ko dia sampai natang kan ne peng kuat asimak mo paluas dari men tene us kemon. So mo magtatasan ne ko siya ni seg TP ne ko.
Ana, gak ko palem le bisan si Rena gak bisan palem ne si Pina bisan ng bahaya. Inu inubos ne. MB kun maubusin. Dumay na nun maubusin. Suga MB-hin ne. MB cellphone kun maubusin. Data kun. Mga si mangi aja ka MB ko ka pina problema ne. Ubusan ten win happy ha inano ne. Ngat ko ke banginin ne apa balance ko an kan ne ko itu bu direct ne. Asal yung binabuhay kaya karo kita itu magisunisun na kita asal inano pinadjak andi ko na balik kung balance ko so andi binabalik para ngabot na sampai sige ko patuloy bi. Try ko bang na balance ko kaya matuhin na magkilawan na kita bipanggain na nagsaba ni. Na niya pihati. Na tag jalinin. Karulan kita binin mag-live ni. Sa basta bangko na fake Wikipedia ni kami yan. Bang ngamban do kami yan, si Rolian ngamban yan, nasta gini ko tao. Dagti ko paasek daw, tayo na sila po ng buwan tanan ko. Ano te ko, komente may ano hindag siya paasek. Lalo sumpalin. Sana niya balance. Ano in case aja in case niya ano magsalta niya. Si Roliando isab si Roy tamay sa namba ko pen aja pag na ako iya bung ando isab. Bu problemahin nato pebese batang gumanale gepeta saha. And si Tep biglang po si James Fruit, yan yung ating masik. For support ko sir. Si James Fruit. Na James Fruit, bang lupik yung di alam na magkilawan pen kami ito ne. Dili ikaw na ito gini paluwas. May bla na hinin. Paket wifi no salko Tep. Paket wifi ito bawan di ko man sa panambuha.
Si Macdux tindig niya ito magkala inshallah. Galing na kata na tindig si Mac ini tane bino sampai tindig ni natin kata na tindig na ini mangginuhot. Pagtabang walang ilaw. Pagtabang walang ilaw. Gero ba sige saba kam pag-ubusinin gero sige na sa inin TV. Di si Mac success na step ubus na ro. Ako sa ito tambanin. Ubusinin sumu pag sumudalay gini. Bisang kita mag-live gini tag live dadali adja. Satat sa kala hininangin. So ngay may anuhin pwede may magsainin taha kain na ruhip. Ang kanip paingku bang may bang tasandal may sanduin na manabang lo. Asalambat nep daw sige inebenin. Di maglama-lama. Pagero sige. Dok bawinin do ko tamang ngasal bigla ako sambat day pagkapal muka ni kita bi mian. Pag may kita bi ako. O pagkapal muka ni ko pente si kaam mako tabang pagi nagi kaya ko ang ako rendangan nganu ne. Bisa sarong ko hador comments lay bang sa tinutut ko lang do pinin. Bendo telungi pente telungi bupalabe mian. Kaya bi sab suga pagi inapas kun pag apik ini. Nanggingin labe magdangin maginen ene anawe dangin ana biasa pagi elo pelu banyak ko pelu pilik ko pilik ano yan ama itulat ini bangi selen ano ini kaya paasik niyo anuhin. Dak sa pa comment si Bobby Tinin. Dak te paasik pag ko live ko itulay. Kakasa-kasa. Na bagi kakasa-kasa bakas na yung kuwak namin manukin tuling abahangin pi seksambok ng buwan Ya kan mobil saya kok jalo tada ako paasik. Tagyalo sabi ni Halloween channel na naman ako so pag na ko taamban bebong. Ga tanto ko inge viewers nen na taamban. Focus bugay tanto mag-live pente si YouTube na nambahin Sa do kami. Pensiroli bang kami turuk ka tuan sang palontot ne mata. Ano. Niya sampai bagay hinasagito kaya. Hindi ko wasag net nen. Siya wasag net nelo si may OFW lo na magkalawan kami to. PP minute ni tag SB lo may man kami o nabangan may labi 10 pa 20 hatuinin steady na ko asenin taman English sagpi ko pa hindi pag live kun irusam ko tagilan din mamayang live duk ne ko pende ubos mo inapasapas kun na kinakawan ito mangito kinakawan palandot na nakmataten.
Kalau ya kan mubihin bangay ka ko masakin pengko ay kalami to manama. OFX. OFX ko pen si ano, Rolly. Si Serden ini membasilan do yan. Si Serden. Saya makan akhirnya. Ako na si Tep patong gamer ato yan. Dili ko yan suway ano siya yan. Sorry. Nga kan kapansin ko. Si Sabri Abubakar. Pakalbo. Pala, tidak kalakin to. Ko ay wayo na dyan.
Siput. Kaya para tuh untain giro mo kakakas eh. Pagi lo unta wa kina kambin. Men ko manukin. Ba makakinakas satu untain dili kami maluin kami kaya di kakas ne. Peng ko tep-tep. Nah ini siguro tayo kakasin. Ang mano kadya kinakanin. Gana laikin na. Makajiwawan. Kailan ko reserve din yan. Pwede siya magpatak sige-sigihin. Karena no 21 ini nung ka magkano na inin. Magtatasan na eh. Kamot sa buhay. Lilika ni ko mapabasila ng say. Si Rolly yung lepas-lepas ini natin niya kachat na yan yung lepas-lepas. Bili-bili. HP kami ni kanita kanbi. Kami tulo aja pinate. Galunggong. Dan tama sih. Si James fruit kopen ne gedo kopen magkakanunta sige arabin. Manok duk kenna duk bili-bili. Hoy. Dagan teme arabian magsurub silo. Ko ito kita magpana arwihap. Atau magedo manontong. Atau amiyakan no ko bus-bus manontong maluhin.
Padyan patun mo na Arabin. Nanat tinimbakan sini, bangin tag na ibinin. Nanat tinimbak. Basta bang sa atin, gini katawang kung tampakin gainin. Hindi kung kita bikin bangin eh. Kaya, kaya sab niya niya paana ng bahin eh. Kaya gigitan to kita eh. Kaya pinasensya ako na isab. Mang partin tag ito, tapi ka niya information litad eh. Ang sini na dito. Sawot ko bang sa atin lang papatayin lah. Ang ano siya, ano rin, bulakyo ini. Tiya tete ko bakat bukut nen. Bukut na itu matetek bakat tu mangin taginin. Kagaya kamu kakahan dulu karena kakahan kami bang sapi bi. Ano, ang sinilit tinimbakin ni sab. Tapi kana ano, tapi kana reply bang imbanin. Bayo ni aja. Kung untuk bata apa tinimbak tu bata apa men tu ano makanak pa ito. Terus basong itu agak tanot deh gak bineta dere bangin taginin. Makip itu pengko mo itu bisong may ato na bine tao pa. Ni ato pali-hali. Mi ako rin ano, so ini nano le information ini ban ni sabi. Tete ko bakat. Ban kalut. Tete kalutin. Yan si Hamid. Kalut ini yan si Hamid. Minta kalut yan. Kalut. Bisa ko awas lang kita tanong ko lahat yan. Kalut. Ang tapakin dalan kalay ko sa kita ko tapakin ge. Ang munisipal ini kalut yan. Kalut. Kung kaya. Gino ko katawan si Jams. Sasemi ako ito yung tolos ta. Kaya pinasin, ano nga, binatad to.
Iro ka tu sa diro ka tango tinimbak ko itulah inindo. Oh, te belindem sangimito na tu ano. Kalutin awe tuburan. Sangim ni itu atu men kwap-kwap men de penimbakin tinalindem gini klaro patain. Tede penuslaitan. Kalau kuntara roblay santag be. Oh, bang si benta pag ano ko si kamu tege yan. Lang forward ko pisimak. Forward ko pisimake. Ambat kita ini. Awe. Gero claro. Pe anu pano kumian sile oro. Ngate save ko si apo nga mabay wang nakita ni sayan. Si apo na sagi kaanuhan. Dataan memburing lahat meodori. Kalutin. Yan. Lahat meodori. Pete tuburan lumasi. Awe, tanong ko lang si. Silamitan panimbakanin. Si tep-tep gini ko usa. Ubus na ko oras na ko ito. Para si kita iraho. Yero inin. Garo na to sa date, kita ko pa mag-pause inindo. Pero ito pinasensya ko to inindo. Belimbo. Pala may ayaw basta. Karon gyud kita jalapi mga kung tarater wisab. Tapi mo ni ti mapedi maluhin na ko be ano, pineng kalinguhan o kita bike post si iputin. Kalinguhan ko pene den de pesab. Plus ini kok pene naman. Nggak ada pulat pala naman. Den de pesab talape. Dita puyutan palihali. Kalinguhan hati, sedikit matinusain, sedikit tawain. History post si iputin. Nay mapediin may kalinguhan yan. Tawanan hunit ne. Gapi kopen ni hati. Sisa aja awalin. Gapi kopen hati palem. Saya nggak beka palem bang lo itu mikilan mau saya kumabut nen. Panggil lah biasa ini nak kue lama sanduhin mayam. Mangganya kue bantu kalola lo yang kalola loaan nih. Saja awalin. Welcome ke kami mamayam yan. Dia maju mamaya magpasuhin yan. Para pa may asaw din double sa phone sa di pag Facebookan, sa di pag chat-chatan may kinasahanin, sa di pa may man videohin, sa di pa kalian musikin. Saya sanduhin. Ang kami tu naga ne. Nia si anu yo, isog yung patikag lepas-lepas, si Rolly. Hamban Rolly Sabdani no. Your box of comment, Rolly Sabdani.
Aman kay alian boss, Mac. Sana all kinasahan. Pentakia, lakia takia ka. Pen lakia madjakin ko may say katuan. Ang say niya masih katawahan ni tige say be. Asa sa di tatanganin, sa di pagplayan videohin, sa di paglaybanin, sa di pag Facebookanin. Sa basta importante si kita na punan nga na problema ni. Sample. Ini sampolin bos mak. Sampol saya gigi targets ko. Provokatif latin pagles ano meri yang na kami say en ko ba. Ko itu latin ko ini sedang bat tulay. Si Rolly asage ni ko yung usa. Mang say asal nung ka magtatasa presimak mang say. At kami na mag-chat. Di ko apa ka si Pite, kako kita kantanin. Buatan kita kan script bos. Mau magsindi bukot. Mau magsindi bukot. Ben almas yang disabir wili almas ini ya. Oh ini panilaw kun. Garga pago आज ने slab ko inin. Pag niya ano ba aho na inabian. Niya inabian niyan. Sara debe mian policy anon ba aho na sa YouTube bisan kita gay monetize betaran de ads ano ten video ten. Pay manong biko bang neke bang pasakan de ki ads live ko inin. Kapi de bang sa tilaw ko bang ano. Sana ko na kanan si Marvin Asmad. Mong kulupen no ani manamal. Bah. Talaga kita man bahayan. Ya sagi ano masagi kadayip na soy. Karunia. Pagini kita ko
panure ba ako kay mon basa inebeyan YouTuber kay mon video ten bisan kita kape monetize veteran de ads ubos papi pabalik PCC anuhin bayad nin dumen targeted do te kita ko lomian ya anure post de so ko mo isero gani ha hap gana gi gana simbel ne so mia ala mo kawikatan ne kasi asain bang me ni mayam mo tegi ads bugaro niya bayad ne nge pero niya earning ano nen ano ke wong sega pero niya tahun balik dili ka magtutdok ke ano yan sara de baho 10,000 orasyan ano yan saya hati dili ka pag sumbaya we de makulang kita be ato na tumulis sandahin sabar kita be pakulang sandahin pakulang na kita be kok kita tatasan dua kita tatasten bi saya katakan ko disimakin sendiri no salde pag anuhan den pag chat-chatan den kami damikian dok may ano tindik na yan kung asalawag tatasanin na kam ni ko 2 oras na peni kinaro ko senduhin. Aku gero ko problema mga live to. Tep boy panas please. Pensimak. Boy panas ko tep. Wang say ano ne. Isa PTV po isa ni may sagwalo niya tulo. Kumesay. Ini mag-chat siya ako ka na bakas balita ato yung update bang say dili kawin yung tamban pasinan tiraho kaya niya tamban kaya namin mo ko gana bakas balita ato yun nahaga bakas ano gaya duwin yung subscribers te bang say ano bang say yung plano mi ko sinisca pero kay kinaro 6:37 pe. Awal pe ati. Maghrib yan si sinambayangan din yan. Nga na hasta kata na tindag si Makia ng sebino gaya na usa. Paya ni kyo mak. Basta gagi padian kyo may batano nang edak mo gyud usa. Bos nginom do koy palabi ano nan tiraho. Ko kita jud tawa sa caffeine. Kasobrahan si ano, may panas. Magtatasan ito kung ano pa asek bin Harusman tiape masih alhamdulillah si Ana Nur tiape ana say tupe dialem makano kulaleng ngay kabalik si Serden tiane balik pa asek katwa kas peluas na natia abo kita kabalik atuen bakas ne sukal ne Jaharan Anjalin masih pe ana iyan basta bang say pe
Basta katang ko mag-like 24 inin, inin ka aminin 24 inin, nan kam si inin, ano, hindi inin nasa matigil tapamayamin 24 inin. Pigi, banggiro tagil mayam gen mag-like. Duk magbasag mag-like induk ko may kaam tagam. Sanduhin, mayam adja sa mag-like gen, tanto mag-like. Give it save, ako mismo ako, balik ka kita save. Kung kita, bisan kita mayam, kita save mag-like yun. Tenuhe pang kanil pain ko, ito ese mag-likein. O ina mo, kita ko patama mag-like, ko kita taat ko likein. Tabis to nakanya ko kasi ko sung kalubatan si Mang, sung kalubatan ko Tagong dikiman kami si Apo. Kajari, si Sheldon. Dak pinapikit ko kay dinikit ko kay man. Tabang-tabang na di ka magbikit. Kita ne, mo na kita ko dikit-dikit ni sige, kawan to kano na sanduhin. Ang sinimen gatan to tadikit. Power bank na si Mac na ko power bank si Mac biasa yan nasa lano active yan. Biasa panigura. So nambuan man Mac, nambuan man megita to save ko ted. Asal lali ko asa gete to save ko. Ye ano yan? Maka ano be? Makadikit yan risab. Bangyo ko ano? Gete save ko lali ko ge bako may ginang video gete bisan taat ko be. Kuya maka ano siya? Sampai ubos saja videohin bu. Kalagihan te tataat te pagepente lupain siga bakas mabakas lepe ta ano det tabok be na pagigay kita no tataat ko epi no may problema kon pa bisan pe observe bahano si me sambe video ko loga age te dio tataat ko So pali-ali kami sanduelo kadari kam mga salano cellphone binaja palubi bisani kam gipaaten dakam suse itu menjadi problema. Kadari kam lu pali-hali kadari kam lu pa ano raho ni mga sa kwe lingsa-lingsa ni. Tiga-tiga na miyan. Aba ne banes na miyan. Nila pete 2 oras ne papiti ne mian asal street mian da oras papiti asal street ne mian asal da oras mian ted asal anu ne kan kemon bempo mian sabri yan spam comment na yan.
So ya pi masih subi menenson sa pigigi yagi te seb ulali kote dio. Paman ko to bang ne ke panuligan ne. Tinukul. Paman ko bang ne ke panuligan ne pigyan sini miyan ko 1527 okay. Korea garo gana baho paasa kang say yero asa kita biru itu mag-English. Bisa rin saya. Seryoso pa sa palialihan na dito pagi wangi tagi binopalihali say dan si Mix Adijun subay ingkit kanyamun sir den dok game class kanyamun ya dati dato ang ini kanyamunin sini pas auto tekuinin pwede sabi pas auto tep gabe mag-English sabtagi ko di ko taga-suhaan eh tenan bisa bispam sa webin
Paganti ko ito nga hawang. Sige na ba panas doon sa pang si ano na trabahuhin. Dadyang minum kahawalit tel kokte ni na ano asumisip. Borben bisan doon asumisip maginom kahawar ulit tel. Bawal na din po magmahal pag di ka mahal. Uy, hugot. Ato step gana forever na yan ang say. Ngana forever step bang say pe. Kanya bisab ko pen niyo, marami ko yung marami po akong mga step. Traffic, niya lang niya proverb po na traffic lang. Huwag lang aksidente, basta traffic okay pe. Dadya aksidente. So, kulang ito sige. Dili ka na lingan sande ito lingan paano pairit na.
Naman ti kung ikapajoin. Te post ko si Facebook. Pata live in. Tinatadya pa yung live in. Bangling ni karla gunati mag-share live ang link. Kaya giro pa ase. Kaya ka mag ano sa ako ko pinasya umasik. Siguro siya pinasearch. Search tese si YouTube. May karo siya umasik. Siguro siya direct up application ano yun. Banggai payah aja kita. Hindi kaya. Ang gayro assassin eh. Kabaya sa peta kayo masik ko. Binahagi kita bagi ko tapi grabe sabi forever view inasik pinasakap spam. Epi, jawab dak diretso ni Chef itu para umasek para lang nawang gitu mag ano magjaga ang beto karo na bahande. Tuk may dua cellphone nin kabara problema ni may OFW dua cellphone nin peteram buhain play din eh. Obus dam buhain pente pagchat-chatan dito ko forever din eh tep-tep. Nambahin para pagchat-chatan dito si ano. Ay si Epi mapin diretso ni si Bus plus tapa pe. Tapa tamba ni sab ano ten. Isi para ka ten. Bang nabang sinobok. Paglumingan. I-share din. Ganit mo share din. Nato ni pala share din eh. Kaya ka tikiteko. Dili ikaw ni tumuli. Lagi tulie. Dili ka risab bakante kayo cellphone nin rin happy mapat dianan ne. Maginang pandesa si Sheldon. Atau magputo.
Masapati sa ini sabi ang banuhin ang ban pente ko play bihat jaga niya kalolaan hapep sa ini niya pente ko ano re samante wanggiri sa pente ano imbiten ke para mened niya ane bakante mamengana extrate palem ni mian Alfilan salam bos mulai ko pita 10 Januari iyan tabangan kita mi halabean pag sa ingi palabay ko ni une si David lan basilanin hunit palabean Ulit ko pala yan, sinabi ko lang pa sila. Mulaimban si Alfi Ilahan, mulaimban kawinin. Waalaikumsalam. Mulaimban kawinan ba Sir, sinikam, pwede Sir Den, sinikam mag-sponsor si ako mag-run. Ini tagay tanong ko mining ayas yan, ko tagam. Si February ko. Amban Manila. Awe. Amban Manila in ngatyaw. Kada siyam ko bangin natin. Tabalita ko biyo na sa pagiga. Pamang sa balita atin. Siya na ano. Piyo kayo hap. Nyo siya kanyan. Pagkir kayo masik ne. Pamano ni uluro si Bijote Baaho. Ini pasal pagpola. Ilo ng barang buwa. Kuro ilo kalagihanin. Iga da siyam ko ngiri requirement na Manila. Sama sa teseb kulay subay kam dasimana pe aman pamole subay kam mag-register anda nga provincial government. Ha provincial kadari kam ngede online so bang ako bang para giri kam kabuhatan da kam mag-online. Para sigura obe. Direct na kam anda kus babi pihap kapitol us ma kulay sulat. Iya bentuk men. Us pinat tahad ja us pinasend pi kam si messenger. Us pinakita na jay pinakitanin niya ando. Nah, say iye. So, dasimana pe man pamole. Bang muli ang pa Manila. Bus. Gibit isip ko bang ini ni. Basta ito important tinten niyaan. So, si balita. Te rupiah on luyul miyan. Ya lumiyan. Titel nando. May katas ka. May katas kalagihan. Bang paasi kap basilan atau bang paluas man basilan. Si Alfi, anon sakit telu. Iga teseb ko, ni basta yo rio. So hatuin hingga bakas maka tobok piat lo dia ano tayang kading update si Alfi. Bang update yan masin ta ano ne. Bakas balita ate pasal pagpuli yan. Taiba basa. Welcome si Kama pasok ko itulay. May nanawin kami ko ito magjaga. Supaya pag sumo success ne ano ten. Para gini pawot te sumudde. Para pag sumudde lay ga ne okay ubos ne. Pensinoli baka sa glud kuya ako peniraw Hato baka sa munimtana. Okay, ate sukuli sa. Tamang kita to iga teseb ko mga teseb ko ng buatan et kao. Sa pagiga ano si Suray Akong. Waalaikumsalam. Sa pagsuko si Suray Akong te paasek. Na binaling kami to magjaga-jaga ito pagikawayan kami to. Requirements inubos ni sa gaminin. Inubos ni para kanan ni binay ko na ni pagbalikan. Ang kanito sanwelo 2 oras ni rukte nga pamayam na video to. Nawabayari manabangin. 2 oras na 37 minit. Pamayam-mayam de video lo di si makluk betindeg di si share den di si tap di si rolly ro di si sinepe. Ang sinipe siya yan. Kami sini mayam so pag yun nato paluasan may 2 oras do kapayam, may 30 minit do kapayam. Yun ni paluasa na kam bawa pasek lo. Paganti isab kam mayam. Payaman ang binila ko lako yung comment mo dia ayan. Yun ni kita sabot ko patek kay ni og bil kuya ko ben siroli. Ben siroli so ko na kadya pa nawe-nawean. Baka sige nang panas nito.
Pas magkahawa-kahawa nito akanti kasi pagjagahan. Ako lang ini so bayangin nung panas na balik ini sambat si Rolly so polontot niko. Anak mata kami. Bagi polontot ang isang kini ko ito eh. 12 astagfirullah. 12 ni hati. 12 ni. Isang kini pagtag natin yan. 10. Gapi ato. Gapi 10 pagtag natin yan. So mo hantak. So kita mga ano so hina niya magkawin. Doy kahantak ang hina magkawin. So kamo pwede sabri ko, pasong kamo balan-balan bang pinarang kipagin sabri dumen ko balan-balan half saymar. Half saymar ko pende. Pasong kamo saymar. Kita ko ini saymar intag na. Ini saymar. Ini kaya balan-balan hati. Isabihin na pula ko manikipak di basilanin. Si party me ini te say Maria, party sumisip kayan nagpainin ni te ang party tuburante. Kaya matipo-tipo ga isab, maluso ga isab, isabela ga. Na, teno sa imal bahan-bahan ng kanepeng ko. Tari si Tepte, patun niya sa rehab. Kring-kring ka ba siya? Pita mo kring-kring. Udah nga ice cream. Sumay ko. Bagas mag-live ko dahil kapag ko kring-kring ko ice cream. Sa matang betuge Anli na ato ko ka-agente kasi kaong betuge rin ni Anli. Atau ako may nabuno bisige ano. Pwede ka mag-request ang kan balita ako lang may nag-request. Pag live ko pa dahil na ka mag-request sudak inano kalagihan pen ni basa. Kalagihan bagsate bangina may requirements sinsaron ay kanami mag kanami bakas lumabe suga pege sanduin masih pega tanto ko kapuliasan malamal bangina may asal meriate dinedoin tuk bangina ne pain kalagihanin. Alhamdulillah sila mayam ko ituloy kami kapatekan sini man 20 kami ko itu ne 25 ne aali me bawa patampo si kite na matuto magtatasan ito pege ko ne silambat ko si me post ko dehaluhin makukutabang supaya niya may man video kun tiga-tigyal dumin hadya mayam dadali sunga mayam tiga-tigyal pe kalagihan lay tigyal lay sali do pisan kami ge mayam play yung play ko plastic play yung binihadya niyan videohin bisan ni kamu may magplancha lo ni kamu mag chat tok may forever bin sawang ni alu sa pam bisa di kaya disimak tuk may tindeg ne sedi pagchatan, sedi para pagplayan. Trabaho yan. Yung luse ko ito betindeg ne. Sini dak mangalanginin. Tep sini dak mangalanginan basa. Mga ko ngalang gayet sabot biwangnya kalangan ko ini. Pege subay tege biula pentiramli. Nang sini ko bakas ng hape no natapit ne. '27 na kani kita biyato na may humali na mga to may anuhin may bagay to FW hinato ni si humali yun na kanya to si Pasek magsukol si Pasek bin si may sabi na kamo mag-comment yung kakita ko na ka mag-comment katawang ko pakali-kali hadya kami yan so kanero ta TV ini maksud kami to maksud magpatahabid joinin gani kami tente nakahanap balik-balik dakas ne poste di ilaw dok bibangin nilay dokatun may kita may post ko si Facebookin so bilang say ni hadja play TV ni hadja raw pinatigya-tigya ambat ne ni ano may mga mag-comment ko material inin
pasong tamap sa imar sambat dehap balan-balan. Isuray akong si suray akong awal pe si kami si Kuwait awal pe na bang kam awal pe kami tu sa sampok duwe ni tuli na bisa may manukun lumagidjolin tuli ni kagi pe ta check te ko ito roli pagi ano ini subay sumot mi kita check te. Waalaikumsalam si Aisa Molina Magtileo pemante ko. Ine ne balita kahalan pagpole amban Saudihin. Ini me kalagihan maaf si tidak itu. Game makaina. So yan me amban Saudi swerte ka am pegetik katu kana problema bi. Direct do ka am puste kasi Manila ko itu kana nero quarantine sok manin kam pinatambay hadja lai. Tambay ngagad flight do hadja suka bang pente dahil miyan inabainin. Katas ganag do bang may OFW amban Saudi. Amban Saudi pa sa ay basta pag amban Saudi rabito mga amban Saudi ka na problema ni. Direct bukam suga na sam si basilan hadja kam pente tambay sa bukam patel oraho kinabuso di alam luma si municipal neke quarantine atawa banghap barangay bin sakmanin niya may quarantine facilities bi si barangay bin si barangay biro so basta gid kam tapo ma di metati kon para pagpole man Saudihin si James Prot please basaon message kon sir intag ano si James Prot din atin to. Guys, na kita ko. Ingin ano si sino ano sa kumayan message ingin tag message nun. Ini ko dihata. Tatambak. So, requirements for family visa, sir. Ga ako bilang OFW family visahin. Sehingga bang hapluma, sir, sini tirujuhin ang tagnged do requirements. Kita gets ko pe. Jams bang sehingga ini required data requirements for family visa ga ako bilang OFW family visahin so hindi bang hapluma sir sinitijuhin ng tagnged do requirements so yan gatang tutati kung pa sa family visa pwede lengan mo lainin jams kung ko lengan mo lainin ay pluma baby itu asal pende mo pluma isa gitu so garo beto ne oga tatu kung gabe ni aru basta enen kemo no man foreign pente man me Saudi ga sabne katahan ko ina de pesedi so hindi ti sabaja ga tanu ko para tanu ko kata sedi na de basta man Saudi katawan ko basta mole diretso siya DSWD atau ini te panginde ng buamian niya pinambuwa ngedose si sa si Manulabuksen to si Manila tapos direct do siya pina-apply de tapos sambuangan nero dampang siya hindi ko isabang si may family visa yan nga tanto ta ano ko manaman now pigipete POA para si ano hadya yan para si pente awe POA para si miaan pinabihan kliyente re hadya iswe mi am pente tagi bisa hadya magtrabaho
So bangge pinapia POEA so meaning nen ko erose me LSI tapit sa ko me sige sigurado sa kami arak ko me LSI mian. Suberuan si senged do pente sulat daho amban probinsya te. So kadali kam nilo balik si me bakas makasulen pigay tanto sa ano sa ako. Masih sakitin nilaw sakitin sa Allah bang kanya. Tapan nilawante may bagay lo si ano bakas lumabe man nila atawakan si magino si PDR are mo mian nila sakitin si bang ini kalagihanin. So ang OFW tati tini hasasi kaya mo labianin pag kanita pole so bang family visa ka tanto ta ano ko. Gatanto gay free family visa pag dume niya la ano gay inanuhan na me pente sempre guys subsidy lamod si bayad bi me tagi visa le tagi visa le niya yan tax ida do si kaam na pe family visa ga niya hangkan neos ga sa register si POEA yan na POEA do magbayarin. Pemendo tu ela kamin. Pente anu aja. So subay tinilawin bang si pambesta panlaw tanlay pamili visa. Pamili visa mo magtrabaho do visa. Sa pag pamili visa sa gipin kay patu kadiri trabaho sa pag pente na gana labe agency to gana pente labe yawe gana labe agency gana labe POEA pag kayan sa yan so pag counted masi gere tabangan POEA pente ga si gay counted pente si ano re si listahan de bed tax kamso bed tax luha to para si luha je pag trabaho mi maluhin so pente bitumban Pilipinas ga hato ga kam magdo POEA bitu magikam kainan pente mian register tax bitong Pilipinas bang pa asek bingin do kam POEA itu na mananin kagarantulan di kaam so ngai na bayad para luuro hadjay para makatrabaho adja kaam. Pente para makatrabaho adja kamu dumini pente para tuos Pilipinas. Ay pente si airport to pe anong si sa doon mong si tax dimen si POEA magiro yan pero para pagtrabaho sa si POEA lay pag ito ano no si mas pagbida gated basik sali piga sali requirements na nang si paasik ga paasik ga sali enggak itu pensiroling alam ako winito palama nga kay ito to 27 kita ko ito ang sini 20 ro kita bi 20 ro kita bi ang sini lo magjagahin ko ito 27 na kita bi nabanginin pitu inin no patambasig day pitu inin pente nabanginin mayang patig dia may dawara sisab na dumen nito depuksiam ne na mga siamin inab damangan kita binagjaga may dawara step namba na jackpot ne ekka ne Managos plus sumo painin sa pamanin sumo plus sumo painin pente upload ne ubos taswerte ne si mian timeline ko atau si page ko ne mas ka ne pwede ka maka-attend ko ituhin maka-play ne si bisa sa pen minute na sumo pag ito kalagyan 10 sumo pag open day siyempre gisipsin may da minute pwede papitin nga 5 minute 10 minute minimum de ano re yan eh 20 sando yan
lagi hangkan ni men dahil bisa rakoy may importantihin pero pag-asik de nialay ko bantuk story mian makahap para layro si ngeket na hangkan ni PC si Rolly dilikaw kinaro ne si Rolly dilikaw kinaro ne buong sali-sali kayan 20 oras kamihin dakila maroli bangasalano lambahan ni cellphone nambat nelo heling-heling daja pagtangin uk saja ko kyo jud nget to pisam dumeng kita ngaku lang o ika kita na ika namangan kita awe masih jam 10 jam 10 jam masih ngunit pas tadi main Real NB Nostalvin mong taatku ko bentuk sumay ko masih tileote masih kita nilaw si PDRRMO office kita ilay silang kipakapito lay kita nilaw para mas klaro mo nama PC makahatihin Umem dahajang pamayam no cellphone nun kay kolo kakano Rolly sawang piat pero haja amat nelo inshallah masih pihante laban ng sipa ilaw chat may bagay magtrabaho malailay anak-anak ko lang anak bakal ko tapos sende min kami sini di pwede ukot ko sangkat min pasende ko nabillahi hadja piyat ni wifi pakai wifi kun bu kana pagchargeran ko ito gana light kaya man ko check ko ano nimbang lobat ni manama palente bini asal yun nero ano Ashraf 14 Abu Bakar ini ndak yo bapak asik ini matukan kita binin nabangan kita binin magjaga nih ini 25% kaya pe so pakulang nih sanduhin natu main ko bantuk pa ano hadja ko mandoka bang ini may pagistoryahan yan sini peluas balik pandugan di aratan to ini ya ini peluas balik ko rodin pasek balik ko jadi bisi ko pene kacat deh sini may mag ano ini atau ini ba eka ba pajoy nang say kaya eka mag comment Sanduin din ako screenshot ka na kaniya. Ten si Jimayang Habibi Fillah. At bang sini kung sinenen to di alam YouTube. So bang to si Jimayang Pain ne. Maghinang na ito pakale dem borsa do sipihin pakai headset ne. Pente play cellphone mapat kuati de borsa ne ko itulay. Dem borsa tikite. Dem borsa kita ko itulay pada kali dem headset. Si Jima itu. Serden Vlog. Mega shout out. Hatu Serden dua ini cellphone nanti ane tene sedines misalnya account hatu dua account na ini. Dua accountnya hatu dua cellphone ini misalnya ini. Pensiroli yu katuan Bang Mayam ang sengel ang kaya ang ya mang sengel bang waktu patuli
Ako mentipu-tipu, tiya magkilo si Jams. Pwede nga imban ko ako mentipu-tipu ko. Mentipu-tipu. Sige, lagi halata, bisahan ko na tipu-tipu. Serden vlog ini tindig tindig nih, misal kasawian niya ini. Sungon tayo ko pwede si Rolly matakanin. Share din yan host niya pi laptop niya. Na nambahin yang ang iti laptop pero swing kita lay masalah play haji pumayam na kitahin. Tayo ka mag-comment ato sa live dito. Tiga bisa ngeminin tamanggi palem. Si Rolly gini kau tegang yelo. Pala si Rolly ini. Sab syukur nanti naman kaya namangan kita ng buhay sab si Rolly. Amin ga niya. Allah. Munib sattar, lagi ko magang, takagjaga. Samat dalam Facebookin ko itu magjaga karena Allah kok. Karena Allah nanti kemon kita ko na post mian ko itu kemon post dem biataran karena Allah ni aja. Hindi ko ang ini nisab pinindi karena Allah lo nisab. Bayo-bayo ni aja. Nggak katambi si Rolly yan, ng security yan, mas kawayan na ipin ang nasa nagjaga. Depend ka sa be. Ako rapato rin bang to maanule pegi sa pente sa kaisa gi kutagan. Si kadue pegi pente na duben betrabaho te magjagahin. Si GNC kaya mag-comment sa ako mag-subscribe na ko yesu ga gay ko may antapag-comment ana problema manamal si GNC si Facebook gay ko tapag-comment problema manamal pag gay tapag-comment masisusi pagi pensi munib sattar pagi bisan biko kita mono bangkal na Allah dogay ko magdose pikatan niko iko magdose basta karena Allah aja nah itu mag-live na ito mag-live karena mag-live karena Allah na ito kanina nabangan kita yung jaga. Pemantik ko bang sengit tatasan sandi magjaga ini. Nabangan kita ini. Ngamalam ko pensiroli bang silat si. Jadi sih oke nih tagam kita ngamalam. Tapi gak kita tentu kas tagam nih ngamalam ini. Gak tentu nih malam nih turun melahat teh. Tinalaw na yan magmalam. Ya sandun sedih binispiahanin mo nih malam. Terlempu na kita bi sa terlempu ini mengadarin mayam meda oras namba haji ni manamal tatabangan semoga anin na banggainin
bangin paluas balik ginabangan kita bi acceptance kaya hadya bos ko pinako si Kapitolin awe sebenarnya acceptance ang ban kapitol saka paymanon kita anuhin mian requirements si balitali kur bakas paymanon ni mian ni bali ampat kay ili make requirements bin bilo manila imong kita pa asekap basilan ye paymanon requirements pa asekap basilanin si Alfie Hatu me 5 oras si Pico tuga tahalaman live no tuan. Aw asa dinaga natin ito si Munib Satta kami sinikan na ko na pito kita binadati atin ito sa di na bangan kita bigatan to ta sayo tebi. Si Asraf Abu Bakar dak story ko kampere kahalan lahat aman lahat tala itu. Story hinog bawo me ne pinos ni sabiwo kahante ke ong weni ni bakas sinusa na ihab. Ang lahat tayo ito sa iyo. Ito sabot ko. Ang sumene pahali magkuti-kuti iyo. Yes, bagi nagkuti-kuti magsuntok hadya na ang gero mo kayo ni. Sabi magtibag dok me makaano yung isa, makamula iyo. Si Munib, pito tahalaman, baka sa ti mag-play me. Makasag-play me ato, kasi pinasene, pinapost kon. Tiyan ita pito live na mas ito matuyo sa live si malaylay simple rui. So bang ito tiyan maanuhin na ito. Painalin ni ato ito. Painal ni ato ito. Tiyan pigasa tiyan ito ngawat na ito oras ka ito hali. So estimate ko ajay battery ano kulay paket wifi kulay. Bang once ini pagpayam ko pakulang ni manamal ano nin bateri anu nali lobat ni manama suwini pinalem para dia abutan ano ya piman ko po na zero ni so magsabar kita bi zero ni wifi kun suwini pinalem pagi banggit pagi pinalem para kala makatano video te so pasamani magmap ka to magsukol si me support bin so bang bay manabangin so kada play bibalik at tawagin do kam video balu dalem mune bame song tuli ne kam bame arara bi misal pon bin me kaya ro pina anuman te ngedo na je kam bilo mak anon kita me bat sawe bilo me kasawe antelo nian palem ko nito tani lobat wifi ini ne mag 0% na ito para ngagad palemin ne duk gay abutan palem ne katuloy na inin magsukol si may mamayamin, playon bisa kita balik live 10, piyahong bisa inin balik. Do banggay inin sa paninggi soin pwede mag-process pa inin nga do kang video lumatahain. Ubos pasoyong bikita bi para sumuga na ne gini kita magsainin balik. Diretso ne. Ubos na requirements din. Tapit na ro ginartigil. So may estimate ko na sumuubos na rin. Magsukol si Kam Kemon. Kabalik ko si Kam salamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tapi nga ito. Masige pa mandami ini.